Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Emi iru basi heneş hadise Resulullah aleyhissalatu vesselam bikin. Xuda Peygamber aleyhissalatu vesselam de Kur'an'ı da Muhammed aleyhissalatu vesselam gutiyetu beşiri mizgini bide insani ehli Xwedê insanê mümin, insanê riya baş da çe mizgîna cennetê bide ona. Peygamber aleyhissalatu vesselam navekî jê nezîr e. Yani uyarıcı ye. Peygamber aleyhissalatu vesselam sürekli hadîsê xwe ümmeta xwe uyarmış kiriye. Hatî tişta ku tehlikeye, hatî tişta ku meripê müstahaqî agirê cehennemê dibe, Peygamber aleyhissalatu vesselam tev hadîsê xwe da ji ümmeta xwe ra izah kiriye. Rokî ji Resulullah sual kir aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah, tişta ku meriv pir müstahaqê cennetê dibe. Tişta ku meriv pir müstahaqê cehennemê dibe çi? Yani ev amelê ku meriv pê diçe cennetê, ev amelî meriv pê diçe cehennemî çi ye? Peygamber aleyhissalatu vesselam aha ferman dike. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye teqwatiya Xweda exlaqê rind meriv müstahaqê cennetê dike. Teqwatiya Xweda exlaqê rind meriv pê müstahaqê cennetê dike. Ya Resulallah, meriv biçi müstahaqê cehennemê dibe, Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe bi devê xwe, bi nefsa xwe, bi exlaqî pîşî meriv müstahaqê cehennemê dibe. Lewra gelek sahabiya zimanê xwe dixistin ara diranê xwe zor didanê hetanê ku xûnê jê davît. Digotin ê meriv müstahaqê ezabê Xweda dike tuyî. Zimanê xwe ra digotin. Resulullah aleyhissalatu vesselam jî gotiye, tişta ku meriv pir müstahaqê cehennemê dibe, devê meriv yani zimanê meriv e. Zimanê meriv doğru xeber nede, zimanê meriv feş be, zimanê meriv nebaş be, zimanê meriv eziyetê bide Müslümana, zimanê meriv qaba be, nefsa xewetê meriv hakim nebe, exlaqê meriv nerind be, meriv müstahaqê cehennemê dibe. Rokê Resulullah aleyhissalatu vesselam sual ki, ya Resulallah, ehli cenneti, ehli cehennemi meriv dünyayı da nasıl ke? Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye beri. Ehli cenneti sürekli denge başiyeti kalbi, denge başyavi, denge rindiyavi, denge ahlaki, denge merhametavi, denge şefkatavi. Herkes başiyeti ki saht ki ama ehli cenneti. Ehli cehennemi denge nerindi sürekli tegoyi. Denge ne başyavi, denge ne rindiyavi, denge zulmavi, denge haram kharnavi, denge eziyet layına Müslümana. Evacı ehli cehennemi Peygamber aleyhissalatu vesselam gutti. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadise gittiğinde gutti Hazreti Ayşe rivayet ki gutti ahlakların, geçimarın, sıla rahmi, ömrü meriv diriştiki. Ahlakların, geçimarın meriv insana geçimike, meriv merhamet sahibi ve ömrü meriv diriştiki. Peygamber aleyhissalatu vesselam gutti. Roki Hazreti Ebu Bekir dibe emde her sahabi cem Resulü aleyhissalatu vesselam ruştu bun. Dibe medi gencek hat. Genç hat cem Resulü aleyhissalatu vesselam runuş dibe genç. Dibe genç hat cem Resulü aleyhissalatu vesselam runuş. Evi genciş Peygamber aleyhissalatu vesselam sual kir go ya Resulallah en Müslümanı rın ki jane. En Müslümanı evdel ki jane. Peygamber go evi ahlaki yurund. En Müslümanı bakıl ki jane. Peygamber aleyhissalatu vesselam go evi haşmirini heye. Evi jmirini ra tedbir ekidike. Beyvir adı be genç sekini Peygamber aleyhissalatu vesselam beri xwezviran demesler deh sahabiya go ya cemaata muhacir ensariya. 5 hafta sene serkijan toplumu davare ev toplum perişandı be. Hafza xwe bikin, dua bikin, Xwedê Teala evî serweda neyne. Zamanı kijan toplumu da fuhuşeti eşkere bibe. Fuhuşeti eşkere bibe, fuhuşeti serbest bibe. Xweda Azze ve Celle nava wê toplumu da nexaşî pir mezin çêdike. Fenanî taûn berê dînî, berê mehêbiye, fenanî webayê, fena vê virûsê. Xweda birçîbûnê dixe navana. Xweda birçîbûnek wisa dixe navana, bêriya wan tu ümmetî da birçîbûnek wisa çê nebî. Zemanê di toplumê da di ülkê tartî da zemanê nuqsanî çê bibe, Xweda wê toplumê birçî dike. Xweda geçim sıxıntî dixe navana.
خدا پادشاه ظالم سلطی سروان دکه زمان زکاتا خو ندن خدا شلی سروان دا نابارینه اگر حیوان نبه قشلی سروان دا نای زمان او سوزا اراوان خدای وان رسولی وان اوی سوزی یعنی پی خدا و رسولی خدا نچن خدا دجمن مسلطی سروان دکه زمان پادشاه وان به قرآن و حدیث حرکت نکن به کیف خو حرکت بکن خدا دجمن تاید خناوی توپلمی او توپلم لهدو قتل عام چید که پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفت رسول الله علیه الصلاة والسلام سوال کنه یا رسول الله رندی چه نه رندی چه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفت یا رندی اخلاقی رنده نه رندی جی خیانت قلبیه او انسان قلبی وی خاین او نرنده او انسان اخلاقی وی رنده او جی جم خدا رنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث اکیدن دا فرمانده که مرو به دینداری مشرفت به مرو به ریا خودی دا هره مشرفت به مرو عقلی خو باغلامیشی امری خودی بکه جامرد به نسبیتا مرو نکو اوه ولدی مرو هبه تورن مرو هبه نسبیتا مرو اوه اخلاقی مروی رند هبه رسول الله گوتی علیه الصلاة والسلام örneği ya levra pırın dünyayda gelek insan 1000 sale vefat kiriye çıma ku ehlaki verinde sürekli Müslüman basa o insanı tikin Müslüman ji ehlaki verin faydalamıştı ben Müslüman juan gotini verin faydalamıştı ben Peygamber aleyhissalatu vesselam gutiye nesebiyet ameri be ehlaki verin devamdı ki Peygamber aleyhissalatu vesselam gutiye Resulullah aleyhissalatu vesselam hadise gidin da ferman kiriye gutiye یه ویک ان پر اجی حز دکم روژا قیامت ای ویک پر زود گیجه من اوی اخلاقی ویرنده ای ویک اجی حز ناکم ای وی روژا قیامت پر دوری من فایدام جرا چنابه اوی اخلاقی وی نرنده رسول الله علیه السلام گوته حدیث گیدنا رسول الله علیه السلام فرمانده که دبی اخلاقی رند خطا و ساد حلینه چا برف طاو برفید حلینه اخلاقی رند وسا خطای مرد ده ایمهاده که اخلاقی نرنجی عملی مرد وسا به فسادی چا سرکه هنگی bozmuştu ki اخلاقی نرنجی عملی مرد bozmuştu که رسول الله علیه السلام گفتی معاذ کره جبر پیامبر علیه السلام sürekli vali olarak dışanda bölge ve dışan پیامبر علیه السلام vasiyet dikirin temi dikirin معاذ کره جبل دبی وقتی دوی ساردون سون منی خاطر رسول الله بخواسته مدگو یا رسول الله سون گوتنا تجمرا چیه پیغمبر علیه السلام دگو سون گوتنا می یا معاذ انسان را به اخلاق رنگ چم بکه لورا خدا تو قرآن داد بیجه یا محمد اگر تجی قابا بیای اخلاقی te نرم بیا تجی فلانی وان پادشاه te بگرد تپدل insana mezekre te dorak kes ne dedit Hadis ekler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir yek sebebi şandına mı ne dünyayı Khudaya şandım ez ehlakırın dünyayı da tamam bikim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hadis ekler fermandı ki de bir ehlakırın gemek ez rahma Khudaya dikeve pozi insana ev gem desti meleketa da meleket evi insani dikişinin bal hayri dikişinin bal rindi dikişinin bal riya hak sonu da dikişinin bal cenneti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam guti ehlaki nerin gemekej azabı Khudayet keve pozi insana gem desti şeytan da. Şeytan vi insani ehlaki vi nerin be vi gemi dikşine bal nerin diye dikşine bal nebaşi dikşine bal ya harami sonu da dikşine bal cehennemi va. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gutiye dini ve duhab اخلاق هنه دین دنیا خود به ویا مزین بکن به مردایی به اخلاق رن دین دنیا خود مزین بکن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات